Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Usambot Menteri Rangba kani kejela, ubak Preston Tensong, haka jing keren bat ka Batisi TV haka sauterik mentau nailar arajar arpo, ulakan tok jori ka seng kongres. Lakalong haki kampo iyeng jongki haka ni kejela ne haka seng kemi hadalhi. Daga baong bakadai keseng kebam judan hapadeng gajingis tu jengmon hapadeng ki para dekot jongka. Nalor kani ulakan tok ru ya ka jingkran uzenet sangma dan kendia sengi menchua ubalakan tok ya ka sorkar bakad ko hakar kom trekam banyada na ka jing sapriang kunyang jingpang COVID-19 haka ni kejela Meghalaya. Kapag siyo i kalong tangway kibapli na kalian ka party kongres. Kaway ka biggest problem ka bakiki kendu ang siya kadika kami joki nadu kata ka high command ke ICC hadu mentah akan ka state level ngai i komo pi kelas meeting ka bau speaker ukot ngilai ai presentation hadin nang ta an ngila adet ngi ai ke briefing hakaba u MLA na kalian jongka nakaliang jongka kongres u appreciate ya ka policy ya ka steps ka bani ka government ni ai ka presentation ki ong bakalong ihun bat kabiang na rasidong tin rai hadin ka donoski pada uzinit sama badai u ngamti spokesperson na the way jongka party ukren pada dekumwe uru don lang ngapo ka taka hapo jongka taka jingelang ka bakhodda u speaker te pi uwe ukren uwe di kurun te pio i na kadau ba kane kaying jongki hapo ke parti kongres wat la datang ki para MLA ke CLP ru kabamot kala long divided kadon ke division ke bajur ke banganga hiting ngamtip kae ke pelong namar uwe kurun we te kan ni ka proof hi long ba kam don kajinya sautu jingmot hapdeng jongki na ka kadau ya keren kat bamon ya genter kat babon ten rai ngong pi kat pakinang le ta kan nang penlong ya ki ba kin nang du nong himaki namar ba ngayu i ba ngam i don shu ke jingkermen ya kalian jo ke parti kongres bahkan ki usyakmat namar ba menta pingpe ada liru menta ki don ki ba project ya Manmohan Singh u ex prime minister bun take over kom president berkata ki support ki senior leaders jo ke kongres tenang tadon pada ki bawang bau Rahul kan hiu de banti ko biang kumu presiden jogesi te kini ki ngong ki de ki sign ki bangam i poi shanu de na daw na try ki man se shu api kren klebi kan